Imam wa Masigid Uthman omurika koba muyenga bituntaka mwakire reka maze ntangire mwene abadoksa Juma kampani yangu yabatambura kurunji mnonga abarwira nshasha nimwe kandi abafera ntugira ngo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nimwe abarene batebekanisa majenye ntubendeza ebirunji biyonka bitu mutabaruke Eid mutabaruke kisibo cha Ramadan amazima tushabe mnonga okureba kandi Allah subhanahu wa ta'ala yayikiriza ibada zone zitukorera mu kisibo cha Ramadan inshallah ta'ala. So erizoba nebiro mukaga okwezo kwa Shawwal ningashi okwi 10 yes omwaka 2024 na mukaga kurugira aha kalenda y'Islam kandi nimpamya imwe abaryo abatandikira okusiba sitat ningashi biro mukaga kampani mazima muriyo ni mbisiba kurunji mnonga kandi nimwe batakatandikire ndebeka ngo wafayo kusiba sitat abo kubanekoma omukwezo kwa Shawwal akonka. So ntwenda kureba bwanyuma ya Ramadan nenche chine kumanya kikurataho binji no shanga tukozire binji mnonga ebirunji omukisibo cha Ramadan konka kandi abamwe noza kushanga ngo titwabyongerayo byakomaho ekintu kitari kirungi. So nigomara magwito gwerizoba basa okutega amatu na namisho mazima kandi base kugira kiwayega on program eji ningashe kitwakwezosya kanyakire omjenye werizoba Sheikh Adam Abbas na kwakira mstete. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تونجركم مهم بسا نانوكم مرميا مكمرهانغا بديع السماوات والأرض نyamuhanga watandikire igurnesi kigambe cyo nchukuru munonga shekatawa abajungu hine kigambe kibakushomesa nabacheta evolution mu kigambe cyo evolution abana bitukusindika amashomero nababeje sangu na tukaruga mu nyamisho zikwetwa apes o gutwija tukurebe kamuje kake fa asbahna hanu twachera turya abantu ejejo ngantu jerangu teshikire abo kuba ntujerangu Allahu huwa khaliqana rahangani wa yahandiri twabantu nabyone bitukureba mu nsomo abajungu abo bakushomesesho mesejo ko kubabuza ngo kandi zeze nkende no wazahanjire hato babarabara babure cyo garakam. So obyona no ruhuzyo abantu abakangarira munsi abakwenda kuhangarira ahanyikereza yentumo ya rahanga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na naba batubandizeho nu'min ntuyikereza anna khaliqana huwa al-ilahi ngo muhanji witu watanjire gurnesi huwa al-ilahi warhanga subhanahu wa ta'ala. Eshonga ya kabiri umuryecho shekatawa twine cases nyinji eza kufur shak kufur shak no bobo tiyikereza murugana bakweta okubusabusa ningasho muryankoro kubanganisa abantu bingi tuje tufuna kufur ningasho kubanganisa omudini shekatawa ino musiramu omwe ngani shomeso mudarasa tutakagira mushomo gwitu berizoba siramu ngani shomesa arba marika hata nakara ba marika babiri omwana bamweta munkar ondijon bamweta nakir yasalani fil qabr nababuze buzo omukaburi omukituru hati kuna agambira ngo baza kutubuze buzo mana rabbukum salamu ya hanko mukono yambuza nti na yeseka ngabwe tuzike entana yonanga tujijuze taka ba malaika babuza banayimirira wa kunajira kumugara kanjera nebireke neka tukirize kibibuzabuza naye katufega kiriza no kireba so okubanganisa umwencheretwa abantu obutahereza dini kushoma akubati sallallahu alaihi wasallam echi yasigireyo no bicyakube kibuzo nkecho abantu nebebuze ibintu byinshi so ushanga umuntu yabanganisa ubaki yamageri ubatediyo mweno dahurya ukonkano banganisa hada yuaddi ila al-kufr aranga tugambaho mu Qur'an alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata abantu baranga barahereze jana yeye nababicereza batarebereho so tufuno kuyicereza kwami subhanahu wa ta'ala abase kusima kandi tweyongere kushome dini yitu by the way nta kuchire kireme
ni nsima buri muntu mukama abantu bakakora birungi omukisibo cya Ramadan abantu bakarisa abantu basibura abantu bakora bushimwe cyona ekirungi cyo kura nambwe ni nsima imwe bashimwe dawa mu gitwire na no mu ghetto ba ghetto nyombire nto kumanya ngo na no mu ghetto hari abasiramu masha nambwe ntanga yatubasa ntuza kumuretera ha ghetto youth ori kumanya kurungi dini inshallah billahi subhanahu hato mugufu ikiza ntabarusiye batahibita umwena abasibere okwezi kwa Ramadan tukakuhendera really tubatabarusiya nimbanza no kubasyaho amahurre marungi tutakajire ahal madha naf'al ba'da Ramadan twine kwetu wazatwarwo mu kisibo onkashaka tawo nchiriza abantu bona basibere mbanze mbasyaho amahurre marungi wallahi as-sadiqul masduq ntuma yarahanga umugambi w'amazima sallallahu alaihi wasallam akatugira ngo manswama Ramadan umuntu weno sibiro kwezi kwa Ramadan okakuheza hatu turiyo mustat woryano re program obuseram konko sibire okwezi kwa Ramadan okakuhendera imanan wa ihtisaba kandi okwezoku okusibira ukumanya ngo ruhanga nwara kuhereze mpere birungi byawe amahurra marungi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wallahi ranga kusasire bibi byawe byone bwabandise gukora hade kirohoje gatawa ni imani yosibere ekikuremise kutahiguru no kufa obaza tubashabire mufe mutahe jana kunganje chikubura wati aho kubashaka dawa amadhambi gona gitwa abandize gukora wallahi wabo sibiruka hendera hamwe arahangani kugambira ngo byona ari kusasire shabarahanga tuteko mu state yo butagaruka mu kushobe amina ya rabbi Allahumma amin mwena babire ne basibura abantu shakata babiyana gamba haha wallahi mpereze mu bwine ni nyinji munonga arahanga bire natezam nimbebaza kandi nimbasima kandi nshabarahanga edwait kushaba ngutaqabbal Allahu minna wa minkum nshabarahanga yicereze byone bitukozero mu kwezi kwa Ramadan kandi nshabarahanga emperejo agituhereze sallallahu alaihi wasallam akatugira ngo asawmu li wa ana ajizum bihi arahanga nagira ngo kisibere neceye wa ana ajizum bihi kandi empera yekisibecho nuwaru kujimanya shekatawa abantu nyenda baherezo bahame ngwe emperejo jalla jalaluhu naza kubana agituhereza abo kuba mu mazina geye twinemu as-sadiq n'umugambi w'amazima eco nchitiraro baju nyenda ngambe ubugambo buke ahakiro cha Eid yawmul Eid eje itendire shekatawa abantu binji inumuze ogwizere no gukora mumanye jensi ko izerene hinduka izerene izamwe ibintu byinshi umuri yebyo nito abasalamu tutancere kutwarwa ebenda yete ebivuru ebyakiro cya Eid bizerene bikora mpora bandwagon kushanga hati Eid abasiramu banasanyuke mubatereye mugende mu kivuru cyaguri mugende ije nkora ati tushekatawa yananje gamba abasiramu Eid ndiger hikika uke bintu bindebera Eid je ndebera bintu bibiri ejo komazanye ne munwano wanje tinda mugambizi na unkawe nayimanya ubarangira Eid tukatwemerira muzigitugumwe kubahereze kurangira Eid ati yazankaro yateresum atkuyatiresum yajarangu chahwa chuwede katukoma uchuwede tweze tukambuza zumshawo ngo sibo cyakora ki ikisibo cyaho za appointment abantu bagarcereyo ababirene bera byaje bona ba ezenshonga shekatawa tinkora yitu sallallahu alaihi wasallam anatugambira ngo hangana atugambira mu Qur'an suratu Muhammad ya ayyuhalladhina amanu taqullaha bimwa bicereze
mugondere nnyo Allah atii'u Allah wa atii'u Rasul wala tubtilu a'malakum ngwacero chaidi mugume mwerinde munongo butakora bintu ebyakurugeraho ruhanga kushazamo kusiba kwanyu shekataba abantu bingi bakozere bintu wa idi ebarugirireho ruhanga kushazamu okusiba kwabo suratu Muhammad hina abashomera so tugume twetware tuan celebrating idi ibyo bintu biturebere nyabaramo mutabigarukamo hajoro chahido ine kwe kwataje hakubo ahejo ruhanga yatugira ngo mu Rwanda munonga biyone bimukozere ruhanga takabishazamu ahakiro chaidi nokiresha kataho ejo nejonga nkuru munonga so okushemerwa uko twije tukhindura ide zinde ziriyo nzija tushemererwa mu nshemererwa iyo busaramu eshonga ya kabiri ideji nkashaza side za kaberebera siramboke banyetanyize mbasaze ngazayo n'abasaza konga kashanga yo complaints hawa na ina gwe bintu mbaze mbigambe on a national television cage ingumanya ngo program eje nizo mu program zamana abasaramu na muno munezi batakurugaho agarguno gomazama ni maba yono bandeba nkashanga yejonga bacyara bakantuma abashija mwino muze tinkabura kugambira ha tumurungi nimbasha bamugorekera na muno ombero bya idi ngo mushija nagenda gura kiribereze nyama areta banywane be 15 idi diratandika kurabya order serving abantu banje murete turabye bantu bange bagara kunjemera kirez ibiri agarhanga bacyara bakakingamira ngushika tuyambe kigambe habashija babakoreki begaruche wagure bintu bicha idi abanywano leta bachi already wagura tibikumana na family kandi wagishta yes abandi so nenkora mbe munonga shija mwenda mu manyengo idi necero cyo kushemererwa gure bintu kana nabamwe tabakubigura ikigambo Eid mu kikwata kimanyisa celebration okujaguza musibi wena nabaine celebration ninga shokujaguza okwemera unde ebiri koko banza no kwa Eid twansibruka nambweno Eid ntubagira ngo mushemererwe ngo mushemererwa ndungi haro abantu kureta leta imana Eid ni wesibi yawo nga wesomya Qur'ani ku Eid usibo mukanju tokwenda kurugo munju no nakuru wakutendereza munga bowereza lesa zitakbire zitaliyo no Eid kwato mucyara wawo mukono kwato mwana ha ugindu barabye mu mutawuni basha barambura murambure musanyuke ubarambuze unibidi busiba usomitwe wari Qur'ani joso matine mperezo rafane kiro cya Eid wallahi shemeza abantu babo batwaro batambuzeho neciro cyabo cyo kushemerwa umucyara bacyara baba batekira bamba kwita kwikoza ne abacyara mubagurire ngo Eid mugume muzibagurire hateka banka trend abashija mwana bekwaza ne sunna tahabu cyara banyumba hereza berabo nkebyo mbyemanyize Eid zukwija nabo kandi babatandike babakunde na Eid zindi bateke da kuba bafeho bakore ntabwo nazazitari Eid nebire bindi so ejeshonga ni nkuru munonga eyinkushaba ngo abantu twena tukoreki ngo tugiye kwateho turyaha on national television aha TV West so ejeshonga ni nkuru munonga eyinkubatera romoranga ngo kandi tubentwe kwataho ubundi ruhanga akaba nakora ki akaba natsima aho ndugireho shekatawa hareshonga nkuru munonga yikwera kubanza nayo eshonga ya stati sallallahu alaihi wasallam natugambira ngo manswama ramadan ngo umuntu wena kusiba okwezi kwa ramadan thumma atba'ahu 6 min shawwal yaheza ramadan akasiba ebindi ebiro bishatu ebiro mukaga umuryoko kwezo kutwazamo okwikumi
omumbara yitu eyo busalamu sallallahu alaihi wasallam natugambira ngo omuntu ogwe ka annama swama daharu kulluhu nafune mpera ezikuyingana ingana nk'omuntu owasiba omwaka gona wallahi nogereje gatawa so abarunja bariyoko abageno batureba chance injijiza shekatawa wallahi numa izo barimo sallallahu alaihi wasallam akatugambira ya jarangu kullukum satadkhuluna aljanna illa man aba ngumwena numuza kutaho mwiguru twena ntuza kutaho mujana okwiya hogwe orayangi ijana ntuza kujanga nkana nogereje gatawa ngwe jana iguru ntuza kuriyanga nkana konka twena ranga mwenu yatwangwirizo kuyingire jana ngeje hadise inarga kushoba ngi wasibo kwezi kwa Ramadhan gita hebinde biro mukaga ranga kandike hempera ninga shabirunji ebukuyingana ingana ko muntu owasibo mwaka gona abo kubo mwaka gurumwe biro amazoba bishatunkaga hata ebe biro 30 ranga natezamu times 10 buri kire cyo kusiba wasiba kimwe ungaranga kandikaho ebiro 10 so 10 wateza mu 30 nebiro 300 na nebyo bindi mukaga bitwongeraho ranga nabyo nagaraka tezamu 10 bikora ebiro nkaga nibyo biro bishatu nkaga noreshe gatanga uranga katukunda so nicyara kutugambirira sallallahu alaihi wasallam nyaboramwe natwe yanangereza ngo wohereze kusiboko kwezi kwa Ramadhan nyaborawe tamwamani atake buzabuza yes tamwamani minji orebeke ngu nosiba yo ebiro ebindi mukaga ofune mperez kwingana ingana nko muntu owasiba omwaka gona so oguno muranga ningu baterera nyewe narutandikire ababitangireho mande nubahendera rwa mukaga abantu binji bantu bine imana shekatawa bantu nabikiriza ibyo biro babitandikire ncyakara rwa mukaga neza kubera idi yabatahi bitu aba stati iwata kabitangire nebitwaro kwezi kona nubasa kubisiba mukono gumwe ninga obisiba orukugurukagurukam embera zone zo nzikora ki wallahi nizikirizibwa kandi emperezo noza kuba biidnillahi subhana nozitunga ejeshonga tugitira rubaju shekatawa hari abantu abakubuza ekibuzo na muno ngo umuntu yariremo harababariremo mu kwezi kwa Ramadhan uriya yabariremo kandi arikwenda kusiba stati nakora ki njurugera niya yawe niye yo kuboyina ko bezi biro bya stati ne bya sunna so wano yenda kubanza kushashora fala ba'san fiha no yikerezebo kandi wano yenda kubanza stati nacho no yikerezebo kunge kusinga ko becho runji abo kugira ngo ibiro bya stati byo bir numbered nebo wero mu kwezo ntwereza amagezi ngo ecyakubire kirungi okabandize kusibe byo biro mukaga then ko kweza okushashora ibiro byorire mu cyo kitwara umwaka gona Ramadhan ila Ramadhan kurga Ramadhan emwe kandi kwika Ramadhan ya kabiri hadithi ya kabiri kwenda tereba aho kubera izoni ni jana irimo nyinji munonga hadithi ya kabiri kwenda terebeho abariyo batureba shekatawa hari abantu abakushemerwa ngo kwezi kwa Ramadhan kwaho wallahi billah shenguriye shemerirwa excited sibo cyawe nde sibo chwire ariyo kwe nashemererwa ubwo muntu kwikiraza kweshe gatawa nukuba kurukuce munonga wallahi nukuba kurukuce munonga ecyakubire nkikorwa basahaba sallallahu alaihi wasallam izo barimo kabagambera ngo law kuntum ta'lamun ma fi Ramadan ngukuru mwakubire no mumanya ebirungi emigisha empera
eziryo mu kwezi kwa Ramadhan latamannaw an yakuna ad-dahru kulliha Ramadhan mukabira n'umushabara hanga musimba n'amaju mukumushaba ngo mwaka gwona akaguhindwire ebe Ramadhan mukereshe katawo so ebirunje biryo mu kwezi kwa Ramadhan wallahi ni byinji munonga so ncho tukubatera umuranga ngo kusiba kutaka koma umukwezi kwa Ramadhan shikata Ramadhan tubire ntufuna birunji byinji nanamagara gitu sumuta sihu hina abantu abamwe nabagenda bebiha shikatawa aba bakwenda kushara size aba bantu bahanga kubona kuba mahango munonga nabwo n'uburwire abarobes abino obeste bagenda babagera umukoreza training muyiruke mukoreki kongana bababi umuringo mukuru ogukuyamba mberejo no kusiba shikatawa no kusiba umugejo guva mukurya abagana n'abagera ngo ziriyo murabira ku mubiri warya munonga noza kuba mahango nogereje katawa kandi warya minimum sallallahu alaihi wasallam ngo nahnu qaumun ito turya abantu abasalamu turya abantu la naakul hatta najuu tukurya okuya ho twatwinenjara munsi tukurisa guzibwa wa idha akalna la nashba kandi twaturire tukurya kuferaho harabantu bakurya kuferaho nka cero cha ideki abantu abamwe bari abesasuza no harabantu ejendi ati yitu nacho kanti gambe yidi tukurya kuferaho tukatukurya tunga merusini yarwo muceri sarambito jembera mu gihindure tunga mama muceri abasalamu tukurya kuti so ombirunje binje bitubire ntufuna mu kisibeki ebitwakubire ntugira ngo kisibo kacagenda hari umuno okutereza amagaragiti hari mu barakati nyinji so ncho tukubatera umuranga sallallahu alaihi wasallam ogomuranga kaguterera munonga basarambeye ekisibo cyakihwireho ngo kusiba kutakahwa na Ramadhan ejo shonga ni nkuru munonga okusiba kutakahwa na Ramadhan hari yebere bindi byinji munonga bitukusiba urwo kubanza na urwakana wariyo kweta ayamul bayt nakwenjeru white days ebibiro byona ntukora ki ntubisiba so ejeshonga ni nkuru munonga toreke kujaguza kushemerwa ngo ekisibo cyawe ahona nebindi nabiha ngaha eshonga yituyine kora mbwenu tuyine kugumizamu tukwetwazaje eshonga yakabirishe katawo tukendera dageji tugiye kubanza hari abantu abaryokwe hademizigite garukire yayoma to be honest emizigiti yona shekazawe yomere abarino baturebe kino bacimanye iwe gizem mosques eyomere takere mu bantu kugira ngo ikisibo kihwire ito tubire nsara ha umuzigiti go mutawuna eberebe mwe n'umuzigiti gwitugwa rugazi zuhurebera inkejuma wallahi kakutebeza abasarama babirana batebya umukisibo cyukutandika ngo muzigiti kagutakitumara muzigiti kagwafunda mutayiwe akamugera ngo wangu yo tafayo turyo mu kisibo muturyo mu kisibo muzigiti gwitu nuguza kutumara hatsheka tawe muzigiti garukire yayoma there is hardly no people tari mu bantu mwe mugire hi abasiramu mjize nkose ready tv nyamurungi mbabuze murahi mugire habitubire nsara nabo wallahi where are you mugire what happened obusiramu mu burugeremu what happened wallahi icyo kibuzo shekatawa mwe mwini nyibuza ayo natureba nyindo aba bantu mwabajanga mbabuze mbagire ngo neki kibire obusiramu mu burugeremu buriyo mu kisibo mwoka what is taking place akube mizigiti takira mu bantu wallahi abantu kamba hereza aye arangana tugambira mu Qur'an ngo innal ladhina amanu ngo aba bantu abakwikiriza ekisibo nkeke bareba kija bakasiramuka
bakasara baketwaza je bakaba abantu barungi thumma kafaru ekisibo kuchukwaho bagarukayo babura ababitugiye nturunda bagarukayo mu mabara bagarukayo mu bushambani bagarukayo mu nkora zabo zitarundungi thumma amanu ekisibo kuchiragaruka mu cyenku biraruna mukaga insha Allah bagaruka basaramuka thumma kafaru kuchukwaho bagarukayo mbyabo ino musiramu umwe ababa ubwo wageto kwari jaraza kuganda tukasara no musigazi musigazi yatugera aho tuba turyo ko mudawa musigazi akatugera ngo made maze myaka musamvu nga sara 7 years aho abantu bari yokwe na marumwa kandi ari kumenya naza kugaruka mufite ko mutogoye yahansi umukisibe kindi ninga kujwara je ngo busaramu ko kugamba in the next Ramadan aba bantu nibinji bijwi so abantu nkabo lam yakuni Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum as-sabil rahangana jarangu abo basibire busha tarabasasire areja yinza kubarungamya kukube gorokofu wallahi. Okay, barakallahu fikum. Ni jamwa wanje wahora bantumwe muneke tugume omizigiti yabo ko Allah subhanahu wa ta'ala nabarho obwire bwona timukisibe monka. So wairuka ngo mizigiti after Ramadan noba wabanka ari kuramya Ramadaniyo kandi we Allah subhanahu wa ta'ala nabarho obwire bwona. So twegarukemo tugaruka omizigiti tugumiza no kore birungi tubase kuganyura mu cyango munonga. Tuza kubanza tuzeokaciye muka homo tugaruka batakaruka. Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko zururimi rwawe ukutungura no kucyamura abantu ukurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa Radio West umayiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonye zibiri kabare 9 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Poto 91 akatonye zinot Radio West Gambambre abantu bajya kikara na Kongoro Radio West izo mu cyanga cyanyu neza kwanezana na timu ya Nyakikara Kongoro Bataka Group Achai Lugazi yopera kwatarika kuri kibonga partner no Gleson wagwene kuri ntia Hezo na Dixon bari yaheza kama sati chama sacha Ivan Murunja Agresa akora kabadi Kenya ka Ronaldo yakwata koke kandi Hudson tuna Yesu yabasakwa nagumuyaho yirukaga ebikumi byanyine umupira gurorwa mukaga ebiro bitano byo kweze kwa kana 2025 Achai Lugazi mwiza mwerebere no oire waka omukuchaga kapira sister Charity nawe naza kubaro okubacamura nowe shogoramwe obwamani kurga grade bakakasheko How are you, dear? I am, it's okay. What is it? How are you? You know, I'm a program ekutira yo kuchamura active. Je mwazi yo kubona umunaka kishukubushoce kubabura. Je umushunje omunene serezo. Wajibanya. Aro. Aredizo ne mu bwishayi yangu. Mama rango kwimukaho mukonye juice. Mbaje to mushonje. Omushonje. Wana nojerebe nyo ninga no. Ninjereba ukaninjerebe serisho rumwe. Koko mnene serezo Monday to Friday at TV West. Yes. Aro. Nakukunda.
kandi ati madina cyane ati nanenti nikareba ngo umuzimu nikaza kushaka tuwe ariko nire abaje mutamwise omuzano gwo nyamurungi ogwa Ankole Actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West buri wa gashatu n'uwa kane shahi na zecho omuzano gwo ndaguba murumu ebikwegesa biri kushemeza kandi bikakushashanura bisa Ankole Actors nubwo muzano ogutashemurire kuba nofera Otaferwa muzano gwo nyamurungi kurugomba Kigezi Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira off kid omuzano gwo nugwegesa bingi ahakombe kamaka gakahangara manya buri maka gineshonga zago konka wazikwato kwa tastahiku Stereza hiku ninyonda omusino muzakisiya mwakore yamutafari ahamu omuzano gwo nugubagura uruhu rwo kubanza n'urwa kabiri shayina zekiro kandi nugujagarkwamo buri Sunday shamunana zihangu TV West nehinda You are so different. Oya wiro muri bari ibitore nkabari. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kuno tekashara, uzima jikumeke bendera. Sunday. Tunaita isamarwa, tunaita isobushambani, tunaita isokresa. Tata yagira ati wabonolesa. Yes. Nakatwira atakuchimanya. Atakachuriraga. Kana mayangu ninywa ninjira konka kata ariko mayangu nindesa. Konka kurugera izoba. International. Rukaru rwakatano aha Sunday naho bujurizi mu kanisa yaitu ebirebyo eminyeto minji ekabitari kujunwa. Okujunwa kakuriyo kw'abagurusi bakayikuru batarashomere nazo mu kanisa naho bujurizi mwene nyokuruga ndi kujunwa. Kandi ngo umuntu wakurire omu abakristayo abekanisa ya Uganda Anglican kandi ari kurira ngo Yesu nakiza indwara n'ingaki konkanywa akaci nkorera izo bire najuna namanyangu Yesu ogu nasasire byo kushisha byona kandi nakiza n'indwara obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu ekyo taryebwa magara gawugona yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire rero nsiyone manye kuno muntu w'omutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu ari kwetenga
nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara bari kwegesa uko wakubasa kurinda gye amagara gawe. Porogaramu egi neyegesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu. Otaferwa muzano gw'abanyamurungi ku rugomba Kigezi Universal Actors. uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono umusika wawe no horenda kukuhungurira off kid obuzano ogu nigwegesa bingi ahakombe kamaka gakahangana manya buri maka gine shonga zago konka wazikwato kwa tahiku stereza hiku ninyanda kwa muslimu zaksi mnakore mtafari ahamu omuzano ogu nigubaga uruhubu rwo kubanza n'urwa kabiri shayina z'ekiro kandi nigujagarwamo buri Sunday sha munana z'ihangu. TV West nehinda alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nakwakira mukahumurako kandi reka tugumize na program yetu nyamurungi, program y'Ubusiramu live aha on TV Studios ngano mu ghetto mazima abana bariyo abari kumanya kurungi edini y'Ubusiramu. So nakwakira saba. Nange sanso kubala. Yes sir. Turi kubantu salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nambwe nisima Sheikh Adam Abbas na Uganda yona abantu bakozere cyamani mnonga kureba ngo ikisibe cye cha Ramadan emyanya yona bashireyo okureba ngo kandi batamze kigambo cya Allah subhanahu wa ta'ala ghetto zona bashireyo kandi mazima twashanga y'abana bingi bari kumanya edini y'Ubusiramu. Shina nikushaba Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ikiro zamanze ntabarsiye barunji bona bakutukuratero mukahumura kitwaturum kandi mbebaze abo kukumera misho aha TV West program y'Ubusiramu. Enjonga ya kabiri omukisibo mushekatawa nkoko nanagambire ntubasima munonga mwe n'abatwatireho tubire tuyine kitwayisere dawa mu ghetto. Yes. Dawa mu ghetto ashekatawo izere no gikoratera munonga zibere ziri durus ningashi okushomesebwa. Yes. Okushomesebwa kutwizere ntambara ghetto zona eziri omucyanga kitu iki cyambarara. Kandi kitekateke kinkakifuna no mwamogu. Okay, mashallah. Ogumwamine bamweta Fahad. Nomushawa mani munongo bwo kumureba aha abinje nabayirwa kumana bamwita Chemical Fahad. Okay. Ghetto youth wamani munonga utakubasa kurabya misho kandi niwe president waba ghetto youth wona omurimba Rome. So mushawo tuyina president Muramba nomushawa mani munonga na muno mu ghetto zite zaha omurimba. Nangwa na amanywana Uganda yona ni mangwa abantu bingi Chemical Fahad ogu no mumanya. Hato mushawo kunywenka mumanyera omuzigiti. Ugo kunde banyuende Sheikh kandi imam. Kunka Fahad ogu nyinaha. Ni munywano wanje munonga nyiwe tukamanyanganira omuzigiti arukwija kusara. Mashallah. Fahad ogu ataho mu ghetto niwe president waba ghetto. Kunka taharuho swala eruko basa kumurabaho atagisire omujama. Mashallah. Hato muzigiti mukuru ogo gwa Masjid Abubakar nyona nabere nsara nawe. Aine pichiye yeje pichiya maro go kumureba aine sente nyingi. Aina mapichi aina mamotoka hata kaija na pichiye ye ezo ziri kuyumba zeta za kunama hata jisya hamuzigiti twena tumango hatu Fahad yije. Sara nawe nde baryo musigazo hato bunywano butandikiraho.
tuba abanywanyi tufune ekiteekateeka ekyo anjara ngo mu geto okwe hari abana bingi nyewe shekatawa geto zona nzitambwire konka 75% zirimu abasiramu 75% n'abasiramu fahadogu n'abasa kukijura muslims silamu be bajuddeyo 75 ku buli 100 kandi geto zezi ni nyingi hatufari tugira ngo tuza kuzayo tubashomese dini turebe bana biza kusara nabi alhamdulillah successfully twazayo twataye darasa yo kubanza tukagikora mu Kisenyi darasa yaba successful kutwarugero mu Kisenyi twaza Kakoba Gaza bageta Kakoba Gaza KB hari abana bari abazubu munonga abarasta babamana twashomese dini twasiburuka nawe darasa yatambaraje kutwarugero kwe twazo mu cyange kiba kweta B13 ati byangiwe shekatawa to kubicenga B13 na yeryo mu murimbara geto yamana munonga nayo twaza twashomese dini rero twahenderera Katete omuri Jamaican Embassy eje nayo geto yamane tuyine fahadoga kuvuga ngo president wota mwine tubako basa kwakira konka twashomesa nango twafunayo n'abasirambasi shekatawa tufinara abasirambasi abingi twabatoza shahada babagurra amakanju hatuyo tubakora programs zo kutandika kushome dini alhamdulillah mbera yatambaraje fada takabireho ikigambe cyaragambereho ba ghetto youth ako bagun president wabo hatuwe yagambana bamuhurra umuhurreje yituruma ababana kubareto mumizigiti tukantu tambuze huruye bintu bibere abaryo no batoreba mwena ba ghetto youth mwena batudaba umurama gwitu mukuru shekatawa kile muntu atakushobyo munso no man is an island kullu bani adam khata buru muntu wena abantu fenna tuyinenso biza nana bamukwegomba basheka bine basheka bayina amazambi muge mutamanyi buri omo wena basheka bamwe skat te kamera baho abamwe barye sente zemiziga abamwe bakorana amazambi magu mutako basakora konka ntubagera ngo amazambi gataka kumara mwamani fala taqnatu min rahmatillah niyo message yitwa birenze tambuza eyigwe natugirabizana na hafada ugariya utubire tutambuzo muramugo fenna banange tuli basobya ba ghetto youth abatudaba n'abantu abasigadde no kireshe katawo konko kushobyoku kutari kumara mwamana ukagira ngo hona nyewe rahanga kangaraceramu mazima so nubasa kutura mu ghetto yawe ejo konkora kusara nugumura magwito uri kufaye kweteza yes nubasa kuburyo ko mu ghetto hariyo kibakweta taxin iwe taxin to kujimanya hawa niki ati naryo narya tuketa kakora hatu wano karya no rundanara hatu ko kwezita manrizimba icyo baceta taxin okay hatu woyine taxin bakazina tukugambira ngo yo ghetto youth taxin ejo no basa kujihamu ukajiteka rubaje ukagenda ukasara then uko kweza taxin ujigarrayo kugandi chibe munonga kandi kuguma taxin nane swale kakora ki nugomera magwita abo kuba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar iswala shekatawa mwena baryono batureba ishane za kushika ibibyone bitukora tugarike yo amakamarhanga so ejeshonga ni inkuru munonga okay barakallahu fikum ninjan mananje wakora mazima byone bitwire ntukora omsibo reba kango wafaye munonga okugumiza munabyo wabo turi no sara rebe kango wagumiza muno sara salat layiri nyekiro 20 mukawonyekiro rebe kango wachemereza ushoma Qur'an ibada zone twire ntukora mazima rebe kango kandi wazikora obase kuba omsira muronje kandi bori ahamuhanda gwishire inshallah taala so rekanyakire Mr Fahad abehe kigambe kiya tugambira na mnonga ahaba ghetto youth president sebo aba ghetto basibirire yekigambo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zengena kusoka njogere ku ghetto youth kuba ghetto zembadde mwezi singa okubonyingi tali ya wano abana babasiramu be basingamu
ate nga tulinamu abantu bangi abamanya eddiini naye nga bali mu mbeera embi nekize kitya tugenda ne tubula abantu fe abajjo babatya kubudaabuda nga olengera abaana babuulira enjiri bebagendagendako mu bitundu bwe bityo naye nali nva okusala olunaku lumwera ku masjid nsinga na imamu kuba ye imamu taano wange angamba naye bajja tuyisaamuko ku ddaawo eyo mu bayuti bo tewaliyo ku basiraamu namugamba abasiraamu gye bali bangi nnyo naye era abantu abasiraamu abasinga baseekamu nabe tulina ab'amaanyi batubuula batyo tujjamu ye ayinza okubugamba kati nga ndagenda n'essimu yange bali abaana bani banjaga bali b'amayirungi bajja kunkuba essimu bagineemu enjaga bajja kugiryamu amayirungi naye sekanjulira kuba bajja n'amasimu gaabwe aga bbeeyi ate nga era abaana baliwo nga bagaya ebintu byabwe bawuliriza sekandooza buli omu yaddayo n'ekintu buli omu tewali gwe babbako kintu ngenda kusooka nsiimiseka Imam Bini Abbas ono yennyini olw'obutatuboola kugamba fe tuli abantu abatiibwa abantu abasinga batulaba bo ne batujajingirawo oya kutunuulira bwati nalaba enviiri zino nalaba nga tosaanidde naye ng'ate omufuna omuntu bwati n'abira najja nga babuulira ku ddiini kuba naffe tukoze ebibi bingi tujaga birungi nate akaddiini katumanyiko akatonotono batugamba joko mukola ku birungi Allah amazambi gakendeezaako Okay, barakallahu fikum. Ninjira mwahura mnono wanje. Tureke by the way kujajinga abantu. Noshanga Mr. Fahad nko guno wamureba noshanga hina bari kukira munonge dini. Abari oka bari kujwa, you know, abatinisho chenaki, abari kwetwara ngo tiba rasta konka kandi ari kubakize dini. So tureke kujajinga abantu tumwakire nko kiyisha, tubakire kandi tubashomise dini tubereke umuhando gwishire babaze kandi kwetereza kurungi mu. Aha nshongejo. Fado kuyagamba nshonga ni nkuru munonga kusharro omuntu omushanga rahangana tugambira mu Qur'an wala tuzakku anfusakum ngumutarizaho mukepanga ngwito tukaheza fe tuli bamujjana itwe kitu tukakihendera ira bantu bako bari aho ariko nga yagabejjana yagabegguru awoyo si wamujjanoyo sekada moyo fadio ekishonge gwire muno so twine kuzaho ibukagira ngiwe byanje bikaterera kandi nanka bona bomuru inna Allah amazmarahanga nuwar kumanya ogar kusinga yokora ki kumutina hadithi sallallahu natugambira ngo inna Allah amazmarahanga la yanzuru fi ajsanikum takurebe kiryo mu mibiri yitu ngo Adamu ni shananta President ogu Fahadi wa geto na shanata shekata hawa na arebe kata rahangata kureba mibiri yitu rahangata kureba bijware bitujwire walakin Allah yanzuru fi qulubikum konkara hangana arebe mitima yitu harumuki shekata wanyinka ko mu geto natangara icyo kubanza no wanojimango mu geto bine kintu kinashangire kiba kweta one love wallahi rukunde ryo mu geto shekata hawa twamara tukajifuna rukunde je y'amazima y'inarebero mu geto ndanaba chemical Fahadaba rukundo twamara tukajifuna je nsineterera abana barukurne bakundana nibefaho abana tibini itimeriya shekata wano hangara no muntu aruwa rukurire nyuma wallahi itobi kugira ngo kuturije kunko mu geto yari youth mutahi wawe yakubongaho nakubonga hari kukiha mutima kunguko hero umuntu nakukwato mu ngaro arukushaberesha arayo aruwa rukutera amahembe arunga yakugeya kunkanyo ko rachiro mu geto nkashanga abantu ba geto bine rukundo yenyini wedebo atufaro bo bajita one love kunkejo rukundo twamara tukajifuna agency nebaye ikozereki nebeterire ese cyafayo naco naenda ncebagambireho kondereza zabugambo bya Fahadi okusharira abantu mushango shekata watokamanya rahango warasime no izo barumwe ba sahaba bakaba baryo mu muzigiti shekatawe ko babire baryo mu muzigiti baherize kusara sallallahu alaihi wasallam yabagambera ngo mwena mureba aruyigi ari umuntu w'umujana aryo naza kutaha bona ko barebeyo
fara'u shab yuqalu lahu Abdullah ibn Salam barebo musigazo wene beta Abdullah ibn Salam musigazogu akata sire jama akayijo mukusara esola eriyone hendera azkar tiya zreta tumunywanu wa baswahaba tumunywanu wa nabi kunka sallallahu alaihi wasallam yabagirango musigazogu ranga kamuhereze jana akiryo munsi nokireje gadawa izoba rya kabiri rasuli yabagambira shonganiye eyakashatu umusigazo ranga kamuhereze jana akiryo munsi yaza kutaha hato muko yagenzire kumureba Abdullah ibn Umar akehindura nko wafunamo buzubunije we yagenda yaturo we yebero bishatu kunkara kwenda arebe numurumo cyo gugwamano gwakukora rango guyarugireho kumuhereza iguru akirina no munsi akamari agarkireyo so sallama yagira ngo ibyo niyo nshonga range yamuherira iguru kinayenda mu murye cyo ndukendera ngushekazawa otarisha romo ndo mushambo wallahi tukamanya munywano wa ruhanga noha tukamanya nyesya tukamanya cyeragarkeho so ejo nshonga ninkuru munonga konka nintwaro mugisho gukwebaza nsima bageto yuti mwenna mbebaza fanga mpitira mufuke mikofa hadiono ba yuti abali mu Kisenyi Kakoba Gaza B13 Jamaican Embassy ringa mudawa mu ghetto mwebale nnyo kusoma dini ya mwe ate mwebale nnyo kuberanga mwafu mwali bawulize ate mwebale nnyo kuberanga kati mwatandise okulire mu getezo ngeswala bwetuuka oboli Kasenge oboli ku Kennedy X Bisanga Bale Kachere taksini Giteme eswala tojerabira ekyo bonabo kikoze fadi ajja kusanyuka tujja kusanyuka Allah ajja kusanyuka kuwo mukisa atabiringa akuwejjana tusaba Allah batukomere barakallahu fiko amnano anje program yetu nko yagendetyo beto takaye wangu shehi necho ekyawe kimwe kache munonga twendere so kache munonga tukendera sandere kwija abarunja bene batureba ebiro 13 okwezo ko kwakana tuine okwiruka Kadran edition ya kana tuine 4th edition ya Kadran mwije mugure mijozi tujine hama